Karbi Longri Abirta longpens adap Abirta kalang rapedo ana rapens bi aprang sinil hinpen adap kimi kadom bajreg do kadomt non Karbi Longri Abirta longpen adap Abirta ke than pon jibang nilijit kramsa esi non Abirta thepi langpon esina ang tan pen kebang kebike chesu tumpan longli pata ki pitap tere jia puthaksi chirok tok Karbi ra tumpen phulunir bi circle sai hemalong an pin puralu pajirda Popisro smuggler bahni tum braikom saki tum arideng kachingnang Karlitang pinang tipi pancalang re pan karmutera tum panke sotak panakang sai pibek neng jibusi BJP Mahila Morcha East West Lapin Dimauso District tum pian ke hangpon Raki hormu pen nagari so raikom saki rideng kachingnang Langphar BJP Mandal Committee tumpen sepaturi ponsi than semumai paman pon non buthot birtang tonpen langpani sina Kedam tang ani hawar khihalong BJP kang danga mailong CM Dr Turam rong hangpen kaning jepon Kedam tang Chris kepra phokepra sianing kana prang pen kewang atum an phanki longli pata piponji Bontala bangso pipen kewang atum an phanki longli pata piponpi lapen timklong anda chakpon thekthi pu CM Dr Turam rong hangpen klardak pen pachini ponlo Lasi longli pata sami ahok pet thomasi pipon chodangji lapen ki non aphi Chris kebra phokebra si aninkan hupen ki bang an tum phanki kebiga chesun phanki longli pata ki pipon pe ja phansi chirok tok karbiara tumpen kedam tang pai pai ni pha engkore hini arni phuluni revenue circle sai hemalong palidam si pin puralu pajirda apana tu jito ko teng tani tum drap kuri ko la sadra ko teng tani tu hangsong pathai pani tum bori ko sadra ko ti mo lagale nai pu te go nang kite ko hai tum tak tum jito sadra ko pin utpana tum bang mana kite ko Kedam tang Chris kebra phokebra si aninkan pen kewang an phanki longli pata ki pitang tuman phansami longli pata bang inthan thea nangji pusi nitsorong pharpen ningji po so list পৰিষদৰ সদস্য যদি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিয়াৰ মাহন তাৰে যদি স্পষ্টকে যেটো কৰা হৈছে হেকিনি কথা কোৱা হৈছে আৰু যেটো যিখিনি কৰিব লাগে হেতু আমাৰ নিজৰ নিজাবগীয়া কৰিব বিচাৰ হেতু নহয় সংবিধানে যেটো সংবিধানৰ মতে কৰিব গৈ আছো আৰু যিখিনি কৰি আছো আমি সংবিধানৰ মতে আমি গোটেইখিনি আজি ইয়াত আহিছো সংবিধানৰ মতে যেটো লিখিত আছে বা সংবিধানে যেটো আমাক হে আইনখিনি দিছে হে আইনৰ মতে গোটেইখিনি আমি হেতু কৰি আছো আৰু হেতু যিমানখিনি 1951 চনত বা 1951 পিছত যিমানখিনি পটা পোৱা হৈছে তেওঁলোকক হে গোটেইখিনি পটাখিনি ৰুট কৰিব লাগিব বা হেতু ৰিভক বা কেনসেল হেতু কৰিব লাগিব হেতু গোটেই তা যদি হে এনেকে হয় 1951 ৰ আগত তেখেতৰ পৰিয়াল হৈ থাকে তেন্তে তেখেতক বনাই দিয়া হ'ব নেকি 1951 ৰ আগত আহা তেখেতৰ পৰিয়াল যদি 1951 ৰ পিছত আহা তেখেতৰ পৰিয়াল নামৰ পটা বনাই দিয়া হ'ব নেকি নাই হেতু যদি 1951 ৰ পিছত ইয়াৰ আগৰ পৰা যি সকলে অহা তেওঁলোকৰ লৰা তেওঁলোকৰ যদি সন্তান হয় তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তেওঁলোকে সেই লেগেচিৰ মতে গোটেইখিনি পাতাখিনি পাব কিন্তু নতুনকে যি সকলে নন ট্ৰাইবেল অনা অসমীয়া সকলে 1951 ৰ পিছত আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে হেতু মানে পটা পোৱা বা হেতু সংগ্ৰহ কৰা কোনো এটা যোগ্যতা বা অধিকাৰটো হেতু নাথাকিব হেতু আৰু আমি ইয়াতে সেই স্মাৰক পত্ৰ আমি তিনিটা বস্তু আমি উল্লেখ কৰিছো যে যিমানখিনি 1951 চনৰ পিছত যি সকলে আহিছে তেওঁলোকক মানে পটাখিনি সংগ্ৰহ কৰিব দিয়া নহব আৰু যি সকলৰ পটাখিনি পোৱাও গৈছে বা লিষ্ট পটাই হওক যি নহওক হেতু গোটেইখিনি ৰিভক কৰিব লাগিব কেনসেল কৰিবলগীয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত বৰ্তমান সময়ত হেতু কথা লৈ পেলাই যিটো চৰ্চিত হৈছে ইয়াৰ মাজত যদি কাৰোবাক যদি 1951 চনৰ পিছত যি সকলে আহিছে তেওঁলোকৰ নামত যিমানখিনি পটাখিনি ইস্যু কৰিছে সেইখিনি যাৰ নামত পটা যাৰ পৰিয়াল যিমানখিনি অনা অসমীয়া যিমানখিনি আছে তেওঁলোকৰ নামত যিমানখিনি পটাখিনি ইস্যু কৰিছে সেই গোটেইখিনি নাম গোটেইখিনি আমি নটিচ বৰ্ডত যাতে হেং কৰে পাব্লিক ডোমেইনত যাতে এটা ট্ৰান্সপাৰেন্সি কিমান পৰিয়াল 1951 ৰ আগত আহিছে কিমান পৰিয়ালক পটাখিনি দিছে সেই গোটেইখিনি যাতে স্পষ্টকে যাতে নটিচ বৰ্ডত তেওঁলোকে হেং কৰে সেই দাবীটো আমি আজি উত্থাপন কৰিছো হেতু Karbilo Tamas Council CM Dr Turam rong hangki asiri ke chaklu putangti asis tami akli phedikti busi than por rentilo bon sabe Karbinglong pijer vizera long kidu angtan pen kewang kipige chiso manki tharlepon pu polam chak mate alopeng sabe pinanda ase akli pon pedet ajokpan si pinanda bangso sai pachun pon dekheda lupusi katsa mai pu Samson ing ti pent ning jepon phuluni pen sarhon ing ti Karbi Longri Abirta ham phanga song pen akeng kam ka chior ji step ke deng ji komane arleng the phani tum action ng pu aja kong ke ave nili tum lake kachi song me thang thina reng na apran chi pidet la anvelo nili tum si pran dam po lake khailong ri pharma na joine alang li tum
Karbi Longri Mas Council pen kaningi rada pan lagi kacong thui son si manda lipo nangli tum media tum manda cini lo perangke tum nangli tum si birta pacetak lo ni tum ka ase leke cak te karkli lo pu te pijar long ka ase si cak lo matente ase mi thang si deng lo kente si tamila so ase ke se lang no pinak la se lang no pinak ki cak tang ga li tum hong hari tum cini thekare tum cini karkli ka phejo tum apin po mar cini ase cak pe mi pen jong si ase artiklet dat la so antar mo ke pachwa yi bang ke vir klungi hala ba council dum ta chi chini nai la si nang li artiklet thek pete cak nang le setame nang li ke cak tang po si nang li artiklet nai athe rad phang ke la ke non ke alang li ka chong thui i mati ni tum ke kaning ye lo te ke claim lo ke ase le ke cak te ni li tum ka ase ta artiklet do po pini ani pilo tum phan abatai ake cak do sitame nil tu akap prek ahin mga pon pelo long le phelang alang li bangke la puson Karbi aphan tame amahang yor ver nang ne Karbi aphan eli tum jakong chipa bo ver nang ne Karbi aphan enang li rai kom po bangsi solang do Karbi ara tame ning ke chit hepen lang li phan ki pe hai abatai bangke alang li ing tangkring ali dar lo polo iconic leader pusikipu eta me pini Karbi tom pilo eli tum ke jokwan ke duke la hello don Khatkati rai komsai ki atum pen Karbi Long pen Nagaland dui hoilong khatkati checkpoint along ani wang si rai komsai ki atumen ke ton kelang kiri ke krusai ke klembo mason taksi kedam tang pai ni pa engkorai hinir sami rai komsai ki atupen kiri ke krusai mati kelang cari sai ke klembo ma porhut porpai hinira minit thongke ba por malom Dimapur anat pen ke wang bom ihu matrak RJ32 GD2511 along kiri ke krusai deng ponsi plastik pen ke borhead ihom on long pon lo Lapela bangsu plastik a hom long pasami popi struck drums paru truck sira truck ler kep raket thoman long pon lo bangsu popi struck pen kachenang chek abang putum prahalat johai lapen ki ramdan gujar bangnita rajasthan sor phuji pang thek pon Kedam tang pai ni pai kri hini arni Dimaso district ke parapon umrangsu lakha kri troksi grompani MSC consensi ke parapon Longku police station ke parapon angkang rongklan Kristen arong amekar himari terang achor karlitang bina ITP aphan LNT company along chokomar bang photum chorang remsi apranar muddad lo apran kar muddad atuma phan ke kok that pibek nang si pusi ani wang seminang chi song bong bang bom lo lapuson thak taksi kedam tang pai ni pai inkore hini arni stami Mahila Morcha East Karbi Anglong District Committee, Mahila Morcha West Karbi Anglong District Committee, Lapenki, Mahila Morcha Dimaso District Committee atum celangsi umrang super station arong kachisong asai deng pon. Kalitang binay TP pan kaculang rempen apan karmuda atum pan kikok that pivek nang sibusi. Sotak pan kihang pon lapen pinpura lusmi pipa jordam. We want justice. Justice. We want justice. Justice. We want justice. बलात्कारी का फांसी दो. बलात्कारी का फांसी दो. बलात्कारी का फांसी दो. हत्याकार का फांसी दो. We want justice. We want justice. का जो घटना घटी 13 अगस्त का जो लेट बिना टीपी का जो उसके साथ जिस तरह घटना घटी तो जब भी सोचता हूँ कि हम महिला है तो हम मतलब अपने आप को भी कभी कभी सेफ मतलब डर लगने लगता है कि बाहर जाने से शाम होने से ये एक सभी का मन में ये बैठ गया ये एक दो महिला का बात नहीं है सभी का महिला आप लोग भी महिलाएं बहुत सारा महिला है ये सोचने लगता है कि जब भी सोचते हैं कि रोंगटे खड़ा हो जाते हैं कि कैसा होगा उसका मूवमेंट कैसा बहुत सारा फीलिंग्स आ जाता है तो डरने लगता है तो इसलिए ये जो घटना घटी जो आगे ना हो इसलिए ऐसा जैसा कि अभी अगर इस बार अगर छूट गया तो दोबारा ऐसा पैदा हो सकता है और होगा इसलिए अभी जो इस घटना घटी
तो इसमें हम आप लोगों को पुलिस प्रशासन को भी हम धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत इतना जल्द से जल्द आप लोग ये केस सॉल्व मतलब आप लोग पकड़ सका और यहाँ का हम लोग सपोर्ट है आप लोगों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ भी हम लोग सपोर्ट है। आप लोग अपना काम कीजिए लेकिन न्याय चाहिए क्योंकि ये हम महिलाओं का ये आवाज़ है, ये डिमांड है। और ये अभी हम लोग का वहाँ का कार्बी आंगलोंग का जो CM है जो डॉक्टर तुलसीराम रोंगहांग जी, वो भी बहुत कोशिश कर रहा है कि चीफ मिनिस्टर से डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी से भी उन लोग कांटेक्ट में है, तो वो लोग भी आएगा, वो लोग भी आप लोगों के साथ शायद आप लोगों के साथ बैठ के आप लोग को जो कैसे अच्छा होगा आप लोग ये सोच के आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और हम लोग यही चाहते हैं, इसलिए आज आप लोगों के सामने हम लोग आया और हमारा जो आज हम लोग का जो मेमोरेंडम है महिला मोर्चा की तरफ से दिया हुआ ये 3 जिला का है। तो Kidamdang pai pai ni pai ingkore hiniani ani gang sampor pai ke thoma por malom Karbi Anglong ben Nagaland dui hoilong Lahurizan ben Dimapur anat kidam bom indut nagari so phan Raikom sai ki tumpen ke honde ke do jok pen si khangnun lo lapen ki kini ke kru ko siding pon lo lapen labang so nagari so ri ding along pen same duma hong thikup i hom long pon lo lapen labang so duma hom thikup along pen sami Raki Hormu gram pharo sirke pra plike pan selong pon lo labang suraki hormu pen ka chenang chek abang phu samu dukma Dimapur sor pusi phang thek pon labang suraki hormu pen ka chenang chek abang phu phan same Raikom sai ki tumpen spreading pon si karju peter to siding pon lo BJP Langpher Mondol Committee tumpen spatirpi ponsi kedamtang pai pai ni pha ingkore hiniani Titiliguri Sakti Kendra long mai paman pon labang so malong sami non ke bangji MLA kilik ahut BJP party phan ki ongdung avut pen ke chpai pon thekji lapan ki BJP party phan apan se pang tang pon thekji phan si labang so malong chithan chi bum pon labang so malong sami alu himan pen MLA Bidasing England Muthram lekthi BJP Langpher Mondol Committee Amaipu Mahendra lekthi Bukla Municipal Board Chairman Hemsing Tron VDC Chairman Dorsing Rongpi lapan ki BJP long klembang phubang phitum ta chitong dun जिंदाबाद डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद Phuluni Revenue Circle along ke parlopon bang pharoi si su se atuma phat longli pata pu dimlong mansi list ki pirong aputhak non bang ki chipakeng pon thulo laso puthak si AP yate se atum ki rong halodam si rak dum phat ki thandam tap lapen ki hempregamen pen rak dum phat ki paludam tap asai si claim thurong pusi Muthram lekthi pen AP yate se atum phat arbok pon Karbi Longri Abirta abangso list pata pu bangke lage na officer tumbu kadu velo latung bang printing mistake kucelang itum da chipu sila dak ke mahuni thanglam abi list pata ke apo bang khai tum ke mathano je list pata ke only non Karbi tu bang pichot pula hai ke matha pen na na lang itum mai ta padulo pen ke press meet lai ta padulo stano na bang ke notification par ni si council pen on kada ka pachini je list pata ke abi only labang ke printing mistake ka joini pen ke da katu ka revenue circle longpli podo sige fuluni lo sibang ke silunian lo difu pen ke dongka laket la longpli revenue circle long pen da na tak laga rematu fuluni revenue circle long si la solis pota bang pangcho pen ke la ke isu ta lando bang pharoi si baksi do kai isu long maselang litum ta cema thalo je litum non Karbi fancy list pota bang ke na kai isu so cema tha pena join se lang litum mingduk chipaklang lo sila sukla da ka chini nei fanda me CM sa lang litum chi humri lo apene lada CM sa lang litum man thanun lo je list pata bang ke lege Assamese pen itu English sila bang ke abi agenda PHLC atum high sentiment pen ke hormolam pen alang itu marong dam lo la pen ke Karbi rong si chokri chopijo rong lu tangte je jitu UCC uniform civil code asomen pen si bilalang itu bang ke nis propaganda kuri damu Karbi tumta non koyong si MP election Karbi ang pahay dat pen government ang cari dat lo lu tangte itu Karbi khai tumta imithanga pendeng ari pendeng support la pen ke imithanga jutang ta virdat ko mula so arong long ketam lahai
miss propaganda ka kuri dam ka chumai dam pena joining ke rong sort ke latuma ke sidha sidhi ma didi latuma ga hok Putin lo la sopendai sido angge khai sentiment la hempre ka joining alang itu hempre ke han alamang alang du eta chini lo kudak se hempre ke hang dam dam ke silahkan kan lo tapi ke damtang aku isi bang ke lalo Kongres atum alang litum candidate aning ke cethe abi hola so ko ga join si Kongres abutar sa bang si EPHL silong edun de tanon bang ke alang litum kopilo pita Kongres sa bang kaprek do EPHL si ta kaprek do lasi ladak don phoi chu remet bole ke remeji kalinon ke chehai thueji apen ke along tin apuling tin ame je EPHL si pen chi open ami thang ning hang pen nang chi join dun aloko lang litu mi thang si direct party long wang lo pen CM sar kana direct chingki dam pen party long direct che wang lo amasi nitun ke non ke dam tang lo che wang ya ni bakke nang tum BJP long se nang cherap lu ko ba ning hang pen nang join dun so pen nang an nang join dun do tum dang lang fer lo kame try 1500 so se EPHL si lo Congress lo kadu dang join dun do lo tangte not atapa birta an makilan sikang ton poneglo lasin earning sam birta le ku thot chitong pon chilo na cardom